Tala falava le nei vaenga o telefou o le siufonga o le laumua. Ua whaalia le matua le fia o le minister vai whafo New Zealand, wasa manai o Winston Peters, ona o se whaata ita inga o se mea tau malosi a le malosa ina, lea na whaie tu tono le vasa Pasifika i le asunga fua nafi. Nā tā uai le minister o le nei whaata ita inga, o se ngai o inga e le talia e tangata, a to ai mamalo o le nei tu langi o le kelope. O lea saunoanga wawasa manaia i le aso nafi, na ia wha mamawhai nai, o le whaia o le nei whaata ita inga saina, o se ngai o inga e le o ngā tusa ma le tūlanga nofo le lei ma le tausia o le file mu i le nei vaenga o le laulangi. E nā o ni nai tūlā tālua na whaai loa mai le malo saina i le malo New Zealand i a lea wha moe moe ai whaatau nui na loa le lātou whaata ita inga i le whanai na e leo se mea tau whaatau tonu alu mamao mai se wha maulu niu ki lia o le malo saina i le tonu o le vasa Pasifika. Tā ua fo e le minister vai whafo New Zealand o loo i loa le leie le malo saina i atunga lunga o New Zealand i lea i tu a inga o whaata ita inga ai o lea lava ua whaatau nuu ai e le i umi sa taimi talu o na longo ina mai alo ia le malo o New Zealand. O se lipoti a le newspaper le Australian i le asungo fua na whaali ai e whapea e fōlinga mai o le whaata ita inga le nei saina ua whaia e whaali ai lo lātou le fia i le saini ai o se mulienga e ngā rulue whaatasi ai le malo Australia ma le malo Fiji mo se file mu i te tonu o le Pasifika. O lea whenga inga e ta ua o le Ocean Peace Alliance na saini ai fiti le whaiunga o le vai aso mai ua whaamutalaina e minsta o le malo Australia o se whenga inga tā ua tau i le puipuinga. Ai pei lao na whailo mai e wamasa manai o Winston Peters, le minsta le vai whafo a le malo New Zealand, o le whaiai o se whaata ita inga o se mea tau whaatung tonu, i le tonu o le vasa Pasifika, e whete e nai ma le wha moe moe, e ave ai le vasa Pasifika, ma sami ma vasa o le file mu. Ua wha mamaluina nei i ala patainga lanu mu mo ti munga mamafa i le tu malo Marlborough, wha pēr manisi vaenga o le tu malo Canterbury, e awhi aia tu maunga o Kaikoura, o na o ta whenga malo longa mamafa i ia vaenga o le motu i saute. O le tu i saute o Marlborough, wha pēr ai ma le tu malo Canterbury i matu, o vaenga ia ua valo ia mai, leo no soai i le whaasolonga o winga whaale tonu ma le lolo wao le tau e pei o nā whaina ai Dunedin ma se vaenga tele o le tu malo Otago i le whae unga le vai aso se ia o mai lava i le asunga fuana nafi. O lo walo ia le walo se furulima nga i le luas furulima milimita le mamafa o le suatimu e palasi ai vaenga pei o na taua ai mai se lava o tu maunga. Mai na whaalia mai e le ofisa o le tau, e ono lama tia ai le soi fua o tangata, ona o le tatawhe o waitawhe, a to ai mani solo ele e ono tūla i mai. O lapata inga lanu mumu e pei o na tu ina mai mo Marlborough a pe ai ma Canterbury i ma tū, ai mai se o nuu i le wā o Ward ma Hanma, ai whapea i a saute sae o le Aotearoa Valley, e awhi ai ma le Kaikoura Ranges, na amata wha mamalu mai le tūlai wha i le afiafi o le asunga fua, mai o le a o tūlawa ia la puta inga i le tūlai tolu i le wawe ao le aso lulu. O le mamawa foi i le kiona o lipotia mai, le ana to e tāpuni ai ma le awala tele nu me la walu i le wao Fairley ma Lake Pukaki, ai o le awala tele nu me le tasi i mātū o le nuu o Oamaru, o loo tāpuni a pēa, ona o le mamafa o lo longa matu langa wha le tonu o iai le tau. Ua whailo mai i le vasenga o pule a onga maulunga a New Zealand, e tele i a tūsi tālo sanga sa o lato maua, mo awa noa wha whaia onga o lo o iai, ai peitai
o le tele la voia talo sanga e le talo whengai mō ngā luenga o loo mana o mia ai. Whaalia mai e pule a onga i se suenga whaale tusanga a le asosia whaia onga moa onga maurulunga le Post Primary Teachers Association po le PPTA e whapea o le uti o whaia onga na wha malo si ai le whaai unga e tāu fia nisi o mata upu ua le whaia pe ua tuina atu foi ia mata upu e whai le onga foi le nei ingo o le te kura po o le Correspondence School. Nā ta awai le ripoti le nei le whaalapo tonga o manatu mo fina ngalo whaalia nei mai la whainga se lau limas furulima o pule a onga o a onga maurulunga na whaamao popoina le amatanga o le kuata mua o le tausanga nei ua manino mai ai le whenga i pēa o le tele o a onga i New Zealand ma le whaafita auli le nei o le lava o whaia onga. Sa whaalia i nisi pule a onga pe tusa o le 23% o la tua wanoa sa le maua nisi e iaito mai maanga whaatala whengai. Ai o le 28% na o le taitasi tangata sa talo sa ngātu i ai mo i a wanoa. E tasi fo i mai la fo inga e lima o ni a wanoa sa le i mawhai o na whaatumuina a o le isi 20% na whaatumu e tangata ele ai ni a onga whaafai a onga. E lata i le awha o pule a onga sa fia i le suenga na o lato whailo mai ua o lato whaafai ngā luenga ina tangata e le i awa o ina whaafai a onga ona ua le maua lava ni whai a onga ua paasi a toa. O se paulea pe a fua i le 5% na iai i le tausanga ua mawai. Whaalia mai fo i le pelestene o le PPTA a Chris Ambergrampi o le lipoti le nei le whaalapo tonga ua whaalia manino ai o lo tele i na whaalango a onga i tangata nei e le o ni whai a onga wa oina i le taimi o lo tau mo whai ai e whaavasenga ma whaamalama lama i a suinga fau o le curriculum ai mai se o le whainga o suenga e pei o na manao ai le whainga malo male mata ngā luenga o a onga. O iloa i le tauna ungo se suenga le mai nei e to i titi tangata whainga luenga o New Zealand o lātou whaonga ina le ata mai whaafolinga po le Artificial Intelligence i le whainga o lātou ngā luenga masani i aso te tasi. E le ngata i lea, aena ta ua mai foi, pe tusa o le tasi vai tolu o tangata whainga luenga o New Zealand, e iai le manatu, e pei ua lātou whaia se ngā yo inga se ma le sao, pe a whai e lātou te whao ngā ina le AI, i le whaatino ina o lātou tiute ma ngā luenga whai. O le lipoti mai e ngana whaafoe le whalapo tonga i ngoa o le Employment Hero, na atangi ai, e maua lalo tele la whai o pisinisi te tonu o New Zealand ei wa lātou whao ngā ina le AI pe a whaatusa i atunuu e pei o peletania au se talia whapea makanata. Na whaalia fo i le lipoti e to tele tangata whai ngā luenga i New Zealand ua a mātau na suesue ma awao i le whao ngā ina o le AI ma whaalangolango ia i le whainga o lātou ngā luenga. Ai o le to tele o lātou ia o lo ona nā ma whaalilo o lātou whao ngā ina o le AI. Ua manatu le whaaururunga o le Employment Hero i te tonu o New Zealand o Neil Webster e da tau i kompani ma whaalapo tonga e ona ngā luenga ona taula mua i le whaamautuina o ni whainga ma se si o manga tāla whengai mo le whao ngā ina da tau o le nei teknolosi fau o le AI. E le opopole tele le pale mia ia tui sinave maunu mo tua Christopher Larkson i le awai o le minstale vai fafo i le taimi e malanga asiasi mai ai le pale mia o initia i New Zealand ei. E manatu le pale mia o New Zealand o se asiasi ngā tāua le malanga mai o le taitai o le malo initia i le tala whaasolopito le wāwhenga iai o malo e lua. Ua whaia le nei asiasinga i le taimi ua pāsi ai e le pālemene le whaitonga mua o le pili po o le tula whono tau whaofi
e alo iai i le whenga inga sa o loto tau he whaatau inga i le vā o tunu e lua i a New Zealand mo initia. Ai o loto e sea mai le tunu le minsta le vai whafo i a wawasa mana i a Winston Peters, ona o se malanga alo ia i le tunu o Singapore whaapea mai a Pani. Pei ona sila fia e te wawasa mana ia i le whenga inga le nei, ma ua tau fia i le langolongo ina e lana pāti o le New Zealand First ona o nisi o mahua anga. Pei ta ila sa whaalia e le li pāle mia o le asia singa mai e le pāle mia o le malo initia. O se malanga tau o loa whaane te itai i leisi te itai mai o ia lea e tari malo ai i lona tūlanga o le te itai o le malo New Zealand. Mai lea i se a whaina i le awai o le minsta le vai whafo ona o looto e sea mo le whaatinoina o na tiu te whai. E te leni polo kalame ua whaatūlanga ina nei, mo le iai i New Zealand o le asia singa a le pāle mia o le malo initia e amata i le asforeile o le vai aso nei. E lata i le se lau wafe tā la le tau ni tā whaonga ua le whaataunu ina i se tasi o malai mo tā whaonga po o se campground i mātū o le ai o whangarei ona o whaale tonu mawinga lono wao le tau ua whewhewhe ai tangata maainga na whaamoe moe e whai malo longa atu ia i le teimi le nei o le tūuanga o aonga. O le nauwhanga lea mo tā whaonga i le Helena Bay, whapea i o kura ma whangaruru na amata mai lawa ia i anuali o na tau lea whea tangata o na o se solo ele sa iai i le awa le tele le Russell Road. E ui o loo te Tala ia le awala wā piapi e le whaataina i le Kaikanui Road, pe tai e le sawa ai ni ta'wale la popoa e pe o campervans. Whailo mai e le tinaia Robin Cooper e pūlea le Whangaruru Beachfront Camp i lea vaenga o lea tino o sa whainga tātele le ono masina tarui nei mo le lātou pisnisi ona o le tau le ai unisi e tā whao ma asia si atu iai ona o ia whaafi tā huli. Na ia tā ua fōi o le taimi au pito pisi o le lātou a tina ai o le vai taimi o le tau mawhana whana. Mai tu sa ma le tasi vai tolu o lātou tupe maua masani, ua le mawhai o na maua ona o tangata sa whaia lātou bookings, ua toe soloia ma tau fia, ia fuafuanga, taruai winga whaale tonu o le tau, o se awha inga tu fantasi, e o i le iwa se furufitu a whe tā la. E pupu le vai aso le nei, mo le to tele o tangata whainga aluenga, ona o le sforeile o le aso malo lo le matariki, po o le aso le tausanga fau a tangata Maori. O le nei aso le talitununga a toa matu manganu ua Maori, o se taimi e whaatestesi ai a inga nuu mai tu malo, e manatua e ua maaliliu, ma pāti pati ai le tūlanga o ngā ruenga o le taimi nei, ma whaatūlanga i o polo kalame ma fuafuanga whaatatitia mo le lumanai. O le tausanga lua whelus furulua, le ana whatoa a mata ai o nālo ia i le nei aso malo lo i le kāle nā le malo o New Zealand. O se aso malo lo mumua nei, walo iai le te ao maari, e ese ai mai le aso whailunga ina o le whenga inga o le waitangi, le ana a mata o na vea maaso malo lo i New Zealand, i le tausanga i tasi iwa fitu whaa. O le aso malo lo le matariki e sui aso le tausanga i pa u iai, ai mauti noa lava a le o Juni o Julai e whaai longa i nai. O le aso whareile nei la, le aso se furu o Julai, ua pa u iai i le nei tausanga, mai tele i a sauninga ma porkala me ese ua whaatulanga i nai, i le aso whaapea le whaai unga le vai aso i tu ese o New Zealand. E le haini ta alonga le kapi e whaia ka lapu o le Juni le kapi o Wellington e le whae unga le vai aso nei, ona o se mata upu o le fia ai le asosi e laufali. O se whaamtalanga tustusia mai le asosi e laufali, ta alonga le kapi o Wellington na ta o ai e whapea, ua whamalusia le lato whalabo tonga, e ta o fia
le whaatinoina o lātou au nanga masani, ona o le whaawau pēa o ni whainga tau whaamata au mani winga le manuia whaasanga ilo foli I le taimi o tā alonga. Whailo mai le teitei whono le asosia lo foli Wellington o Ben Van Perkel, o le vai aso na te nei, na whailo hatuai I le uni le kopi o Wellington a whai e toi alia di mai I nisi mata upu whapea e a whiaini a mionga mani winga paa e whaalia le au mai moa ma le au tāpua I lau foli o le a tāo fia loa le lātou au nanga I le whaafoi ina o tā alonga. Whailo mai le lipele stene e tolu nisi mata upu whapea sa tūla I mai le stona ina te anei mai o le ala le ua whaia I lol ma le whaaiunga e le aini lau whalia ngā lulu I tā alonga I le whaaiunga o le vai aso o lumana nei mai le aso sefuru e o I le aso sefuru lua o Iulai. O mata upu e pei ona le fia I le asosia lau whali na tupu mai le taimi o tā alonga le kapi whanau la Haiti po le junior rugby ai whapea fo I le kapi a onga ato ai ma le kapi a tangata mātutua po kalapu I le tonu o le lau mua. I tā alonga basketball a le tu pāo li na malo le aua le Tall Blacks a New Zealand I a Guam I le tā alonga mua e su e aia awanoa mo le ipo le laulangi a le tu rangi o Asia. O lea ta alonga I Okilani ana po se lau duas furuiva ai o New Zealand I le fitus furulima a Guam. Ea mai o mawai e New Zealand le tūranga lua I a Australia le ana malo I a Filipina I a ieiva lua I le whaiva. O mawai fo I le avanoa le Tall Blacks a New Zealand e se atua I le vaenga lua o ta alonga nei a tunu o Asia e whaamautua I a avanoa mo le ta amintusanga o le ipua le laurolangi. O isi au o la tau wa I le vaenga lua e iai Australia o Filipina o Yoritana, Iran, whapea o Masuria. Pei taila e le toe ta alo New Zealand ma Australia whapea mo Filipina ai o le a ta alo New Zealand ma Yoritana whapea Iran ma le au Asuria mai o au e tolu e pito I lunga I le vaenga lea o ia ta alonga o le a whaamautu ro la te wawanoa mo le ipo le laulangi le tarimano ai lea tunu o kata I le tausanga asau lua afe luas hurumale fitu o le whaiunga le nao telefau.